Yesu Krista ke la ke leo mu ura ke shuzano siro tiche ke sa ni puja ke rito ngu ke le ke ni se pete ke lusia ngo mi ke kari ni puja be uke tsugola ko tezi shido di warba mo kishi ni pubu uke tezi le ke sa che tin muri homie upi kere ke mesi ho tu fedi ni pu ke krohi mengu yaro ni pubu ni ngu mejidi ni mengu chebe ni tje ti do ki vor ke le ko shiri kiti kinu mori river vachidi ke shonu ke kroto ke bapete ni pubu poteja ke sa ke ni ke mera ka be pete tena Korint ke nie pengu kere tenye no sala temi ke hu pori kristanu bataro bo temi ke sa pochete ma ke we ko jete hare ke sa prete si pete ke zedi rasho chili Kukinu, Hare ke saprede zaliho Nagas 90 ke hutiki afakrilie team song zogesha ke zaliho ke lilido. Tuko chekeshu temuko zatokeshu temuko ko chaketo boy renewment nyoidi hike chapete renaya keze talikutefu no chochili no kutefu keze kelido taliho mikekala ke sadelivi deri keze tali dik chago mu nipu keja poke vigor rokradi keze kelibi nipu tseshikili tsodome Целее, чем, если не будет.
si tali di tali ku di leki tali danu ku krikeni di hedi ni pujisu Emmanuel ke tali hau chuda tali verse bu mu keni cha di se course nu kero ken hubade ke chatsli da ke digo mo ke di no higo Emmanuel higo ze ba ke ta ke penya fa ye sala ke tezi tetsu se di mo tsunu fa yawe di so ka sa ke me sa di so ha ka be higo tsa ibu higo bu ibu nlie chane ke vi
hekobu nze ke krotoni gibi hekobu noshoni gibi puti pomakiri puti kizivi hakabi hotsu ke shigim hi heko chido monzunu voyawe no heko ke ko cheke sana shiji hekobu nipu nzaki ke shigi no heko nipu feko ke she hekobu susunguji hekobu nosho ke chiki nipu nke mesa nza yesu sungudi tenu tsuker no sedi monzunu voyawe gibi no ke ko kabi heko tsuji 제도 니부 해고 먼저 누보게 주세디 요 칸나게 사피엔지야위 요 겔호 하한리리 요 겔호 지금 산이디 니부 너 제도 해고도 너바디 요 크리스지 우피게 크리게즈디 투프디 폰게 바베 테부 니부 인크루스케코 무디 인테지지 우바우츠네 우니 메지게 바베 테부 제도 인기누 니부 겔리 무겔리 무 니부 테누 투게 벨로스스 무디지 mun ke pele mi chri he gon ki vor ke cha honu no hyo ke me ruzo ke cha he ko busu su mu ji din ki cha ya wi ye ko pu hi ke kri chen che do no sho ke ta honu ni pu ke sonu no so chi ni pu he ko ke chan ri no sho do ka ke shin ri no sho do we ni pu no hyo ko kri su ji jo ni pu che do pu ti honu he tsu prmi ke sa ni pu ke me sa zu lu fo do di ho do zu ke sham ha to ko ri ka pin pe ni shi ji no ha to ko pe te no za yi chli pastor visa to shi kri hi shi ke ko ka pi po cha nipu ntejabu nipu pojapu matoginu nipu pettegugi fonke liu tsundichi yo gersom hato pette kapim pileya buhyo kris chakaschi jisu nazar zanu chasiyawe amen balale vide jisu krista urhake liu zanu chedo kepele mego pette ke lucia siro nipu teja mengudi fonke likim hedi nipu bu pettego krisa mojabi mi pobuga zasake liu tsundichi ge susu ke chawe uko chabaya mu列托面多个是属于有些他的差个多个 prasadi 差个真的看个是呢有这个 type 玩个这是这里多个是米里有些早个把个会我拉差吧呀个这是 CD 有你的我จะ不出头呀么有个 missionary 这的玩个个是呢多个这啊这包包哈头个吃里列头第四个是吃里的拉基蒂给牛佛里的么包佛个他第个第八头牛佛个是给胡巴的每次我包么个这是吃么吃里么的这道这不是他是的我给胡里包些的你不必须为个这包些个里是吃里的这呢必须把那些他是的给胡本这个里是吃里的没还给好吧问的必须把那里边的porque lula ni pu thiji ke cha sa chiamu ki hu buri ni tinguli ro uze ke se sa uze gori si servi vorga to tiu nu pu puti ho se di po ministry ze gori ka za ke cha commission man nu su sui cha sa ta mu pa ja pu ti go ren la va ke to pele ba mo siro po la vorga ta kim hi di ki hu buri po lai cha ba le ni pu ki nu ke tsena su to shi we ni pu cha ta fu ji sa la po lai cha ba le mu APCC lai cha ba ke le se se chen di ji ni pe shi Tisoviwe, Jesu Krista urakeliu zanunu, cedo uyibisi kikru cedi personu kepekro gaba teke Lucia. Ugo program nu kakabatiwe mu pastor ni nori kepesi sede cedo hatoker krebo ba musuliro kepele julu kabe mikenya tsekedo. Mu sulano ndu nyegori do jutsuvolie mu ndu unye japuri lilede. Sumezidi ugo tie kepele julu se. 我这方面今年这个什么都做不到的。知道自律辅导给他给人分了 visa， 给做些那么 visa 一年多份 visa。Viwi, no Jesus Krista lipian ke la ke liu chili di, ke lu ka sapo lu da dio npepi ke la. Bo nyo mu ke mesar fu zanu baptize chche yawe Kini niro techa Aiden Kevichsa ono mu ke to se unino techa Aiden Kevichsa
Techa Aiden, no Jesu Christa lipie nkela kelio chilidi, kelhu ka sapol hudadio npepi kilela, bo, nyo, mu ke mesar fu zanu nbaptize chesiawe. Kepenyofa peziwe, bo ugo crossedi, hato kerker tu tsalalive, a ke chabo chesedi ugo hato kikrigo chavotadio. Ke krege mesani pu hego ntezi moligenzewe no heke hu crossedi hego buche do ker shonu ke pe crossedilie musu zedi puti honu ke pele zulu sedi hego chapr mikinie chegilie la ke thezien ya viwi ke lula techa ke lula ntezi yawe hato chakre ke le pe tela zapuza ye tetru pe tesen chsia mu hawa zedi hego jie Ker shom hato kekri salaga vonri non to hego mi pe puga crosser hego zebalie mochi do ker shoti hanu hego mi pe puga buthe jaring ulie mu hechkete fulali di to kele chje butti se savo ke to pe te khabiem peles di Jesu Christa ke la klizon chayewe amen. Love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, as long as we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we
it's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your name? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? cái nó chore mua nó vino ra hồ nhé như là bút lấy chỗ đó như bây giờ bút cho như chỉ xử lý mua làm cái gì thì sao chứ nhé học cái gì chỗ cái gì như bút giờ xử cái gì xử lý thế này chứ đầu tiên số sao à thì số cái mấy sự cái xử xử là ba 2024 first Sunday cái gì lấy xử lý bút bây giờ ba mua thêm nhiều verse ba cái gì là uní sự ba 요 우리 티디서와 메이스가 저 레디 버버가라 요 베지웨 어디에 그 처음에도 돼 심하지 그 우리 산대 테리 토하누 니부 테지스만 hinga 저 수술aba 아투스 수술aba 디제가 서봉울이 디오바 그리 토하누 머리 니부를 수라가자누 니부기 자스는 거 수술 우리 아투가 기리스 바가자라 그 지티하누 그들이 레디 개차 누누 레다 그쯤 하자 그들이 메시지 사실은 봐 니도 뭐 벌써 니 부기 무슨 맛이 누 벌써 니 부 대시 무슨 맛이 그저 니누 시즈밤에 제서는 니고 소화 시 이거 지티언세 니 부기 차게 수서 선은 그들이 부티 하와세리 어디올라 차슬레 그번에 대시선 대시서 뭐 디지하누 하자리도 뭐라 다바시 왜 시매 게 쇼리비 내리 cái bên phía ông sẽ bắt cái bên phía cái gì là cái bên phía bố sunu si ông Chris nó cái gì u thua gì u individual ông vào cái gì cái chắc sẽ cái số số đầu endé cái gì cái chắc sẽ livido bút sẽ livido bút thì ông làm cái gì vậy nó ông server thì sao cho cái làm cái gì ba bút bảo là bút thì more thì chỉ cái sao nó anh bút được bao cái sao nó sẽ cái là ông làm cái gì cái bút sao vậy anh bút nó cái gì chỉ đó sẽ bảo rồi anh bút vào cái bên mình sẽ đi thì bút thì chỉ mà 이제 2024 하는 선대가 리하는시 그 벨레메제 기르 콜라 리비 이게 잘 리비 되어서라 베지가 듣고서 왜 이거 전화가 미지 뒤지는시 아시아 기구시 갈라를 그렇게 해서 뒤지듯이 뒤버서지 뭐 힘마자리도 뭐 버리시 예시모 내너 세가바가 번역가 살아니 뭐 우메지디 뭐 아시아 기구시 야 그렇게 해서 뭐 뒤지는시 그 크리멘도 그 민우 뭐 니는 홀리란도 저배고 들어서 뭐 차타들이 있었지 뭐 뛰어라면 이제 어쩌다 시고 이제 버린 그 뒤지하는 요바 캐리터는 너 소프가 다가서는 시랑 미지 그럼 서프 보려고도 멀리 그거 지스된 그거 뭐죠 봐 지도시 기르프가 전에 시뭐 소가 지되는 시고 대자가 그런 게 있었지 그때 가니까 사회 미지도 풋볼에도 멀리 뭐 저거 더 지리 뭐 그런 것이 대린 달라가 조세면 또 미치지 그때 가니까 스탠这个不稍微，怎么说不是这个事情？这个不孬，第几号呢？第几个啥不开？我个至少那你不过，你这个搞零子吧喂，所以个是我这个不，六百多天样是，第几呢就不第个样是，个是我个是咱别为，这到个不第二这里你不，那说个东西呢，到你来付不来，个都买个里吃里的，个不，这都是你这家我这里的。把给你吃吃去，不地方那边些，
게 대지 간지스디 예수 그리스도 아라갈린 차사웨 아멘. 고지 돌리로 개차 저기도 하늘로 우크라타밍올라 나가미 우크라타밍올라서 찾아봐 나 나게 대제 두 번째라서 프레시딩 거게제 그 자체를 있어서도 뒤치게 사세데 겔리제 나가미 그렇다 나 잘했네 나가미 그렇다 그라바야 스기제디 그라타미리 바피 그렇다 베테부터 सरकारी जोरी मोरी को थोके क्रीरी को थो सदे केचे बुमिचिए बुनीदी को थो सदे या मु से बतावोया कता में बेतेरी क्रिस्टा में प्रे मु कता के भी बुच्छे के दुए क्रिस्टा दिजे मु बचातानु चली विजो सरकारी मेरी बुरी खरबाते सिरो लसकी को मु को थोके क्रिकेट कोरी 뒤치게 서제디 파르무 마토고 츠즈메지 게제 그타고라 차도 아무지도 운다미 그타고라 차도웨 포인디바 네고 포인케니리 게 차게리 수스도 소카리부 베츠 디토무 크리스타 크리피누 세유 베타 몰메 베테마 홀게 돌아 차도 어나 그타고부 게제게 비 디토무 어나 제빌레디 마토 베탈리게들라 차도 랑고 진거 소카리라 차스도 다시 런나누 그렇다고 카운슬게 그게 저거야 저서 혹시 졸라 차스디게제 보인 하냐리 리보 이거 그 차스게 됐어마 이거 또 소카리세야 와가자 이거 다 메고 잡고 쓰지 이거 너무 메신도 마찬가지 가비고 쓰리 너가 되게 소셜 비고 쓰지 그 소르데니 그 티에포 그저 그때 어쩌게라 그 우리 대지길 쓰지 그래서 그때 그리고 지티티 전시 히세템이 해서 그래서 그거 들으시는 거 메디도 뭐 서프 보고 전타게 되지 그거 보니 그 그러면 또 이템이 어색이 쓰지 전기 쳐사고 그리고 보고 메디디 그거 저거 더 쓰지 그거 우리 그 번역하고 하고 서바이가 저 시리 물리리 그 모토는 쉐디 토마토리 미토리 맞춰서 라자베 거쳐서 쓰지 아니고 나자베 뒤에 르나노 그다 그 카운슬시 이렇게 쓰고 싶다 그게 서바에 무슨 것이 보이지 그거 그게 뒤에서 그늘에 그늘 시리니 그 세요라 뭐 우르나라는 그 맞춰서 르나노 미디에 르나노 그다고 시는 저베 거쳐서지 너무 미디인도 코스트 그 부인 그 그거 르나라 어떻게 또 이게 또 아니고 뭐 저거리 도나 저 저기 그 지식을 지키고 오크라 비슷하고 있는 미지도 뒤에 그다 쓰면서 그때 그이서 너머리 소카리시 얼마가 더 것이 그때 그이서 뭐 크로스 지리 그때 가면서 미지도 뭐 말씀하는 거 배우고 쓰리고 뭐예 see you here 팀이 것이 차타게 지리 예수 그리스도 알아가는 자사회 아멘. 보인 게 그니리로. 그렇다고 우리 레스키 세바야가자 그렇다고 부 니주미 무크리사라고 제빌레디 레스케 퍼 기자 리비조모디 로프 기자리 무 켈루저 리게비고세 차타슬리게돌라 차도. 뭐 우리 레스키 기그리즈고 세바야가자 그렇다고라 차도에. 다시 자디리로 그 그렇다고 부 게제게비 게디토 눈탈리 세베타 탈리 세베타무 룰리게돌라 저도 그런거지 레스키 세바에 가자고라 저도 지에 그 후누 그렇다 세바에 가자고라 이게 차살하게 됐어요 어디서리비도 그 베지에 나바우리 이거 레스키 세에 가자는 것이 그 너무 미지 마시마가 비고 쓰지디 그거부터 레스키 것이 스타비 그 마시마를 이제 마시마를 비즈분이 그 포기하듯이 저리게 비 그때 저리게 비 하고 시세 그 레스가 프로그램 바탈리 랑미지 뒤에 저비 예 레스키 세가 되는 것이 뭐는 그 레스키 노고야 가지고 시지 마시마나가 배고 쓰리 논통 미지 마시마나 못도 그게 배고 쓰리 그 바우리 인연의 것이 바탑에 이제 마시 할을 비자 모델 그 포기하듯이 그 저리게 비 대주게 배고 쓰리 그거 바타스라 미지 레스키 세가 자 이거 되고 있습니다.
说那这边几天前不我们这里在这边些不那不会也有个大过这些个事情，不有个大过些的，你那是这不的头的就是么不个头是个啥个事情没的，所以是路是的，他给特别也只 premium 个本里面，他给的知识的给他稍微，我们这里你不的也个大吃法个不得，那个有个啥不得去，这这边个就是那头个可以什么，我考试个知识的不得看，是的喂。我们这里服务你不也跟他们过去可以是，跟他们考试个事情的不得看个是的，我们这里都能服务，不是原来接的看是为，是不是为，我们这里都的。阿门。我今天弟弟都他不看别你不知道个把我困了，落个困了么？我给他是了喂，给肯定不问喏，给别个说是个别个只是。其实给你不看别个个这个啦，别以为，那看个是那个，他会看那边人生实在些，那我们这里看是个德国学，这边只是的，可是个德国学，这边不对只是只是的，给看到这个叫的，就是个啥，二十个人吃稍微，阿门。Tisobiwe, Terino, Ketese, Muzapuza, Petese, Nipuzia, Kihuli Tokori, Beziwe, Putik Kiviho, Kabi Atekesla. Nipu Kikreno, Nzeshe, 2023, Ave MDiv Studies Ko, Kohima Bible College no, Tzitzile. Musese, teacher po give Pilitio de Lekebaki, Ukihu, our mission la. Anunda ke ba hausilidi opportunities mu mission training kikri kisa suggest sibi atusa mu asu mejidi Shillong no cross cultural mission training chisu bozeli sidi su zile mu how
WEC International Mission Organization ketinu invitation polavor candidate orientation shikete mission training bo suri a pastor ketso ketsegi po horizelevi si poni sida ki pugesala asuri ani sirizelewi mu ave mission training kopete November jakira here tsatikile tsewe WEC International Liro WEC Worldwide Evangelism for Christ IDKIA mu organization hauro ke huze ke perodi missionary ve sending church missionary local church huze ke perodi sei ke chano missionary ke tse ya che zoliro WEC ro over 90 countries sei hit fe ke je nu hat seke ba hausile unike che poro mission le petenu mission team international mission team pobaya sidi keze hari hachba ketasile mu missionary me pobu porbi mission field no vodi porbi hatse keta chiamose mu susuri sibe anu seketa fasalewe kechatse kebam hidi nipuwe india siu khabi anu sesewe WEC International Mission Team po Varanasi UP no hatseke basile salasu mission team ko ze achvo ke tola che pastor mu mission board ko ze kerche thawe Varanasi ro India no hindu ke peleme ke kratho ke che teche pode nipu le tho che ke tyo rmo sidipuya me ke kari sala ke peleme ke kari teche hanom hatche ke che priya mu me ke kari te ke che ri tejesi deri remu kimijimu sidi teche haw derhe wala kenjwe nipuwe siepete cricket tuzo mu teche hayori ponu bawe nipu ke krenu a ke per tikilese ati pekawa moto de nzase pose podi hatse workilala nipu beje thor mu ke huri beje thor bawe niko ke chalano a ha ke workilezo mu hato che savo ke tunori niko ke chase morso sebawe telano Bible verse personal romeko ker denu ker pengo ketso deri uko pelemo liro kidi pokeleta mu uko kim hedi podze sikemo po peleleta siro me podze pushmoro kidi uko posileta mu theme ketse shmoro kim hedi podze pushelebita sokodze delikevi sekevor copy kide zivishi idi tupieza English nuri prashna Romans 10:14-15 and how can they believe in the one of whom they have not heard and how can they hear without someone preaching to them and how can anyone preach unless they are sent as it is written how beautiful are the feet of those who bring good news hakitso niko peje idon japula unisewe nipubu jabin tsasa shiro ke huzu she noto ke shendo hego nshi thadi la chabado we ge tsa su se ke zasia ko tichi sedenu ukihunu krata tsidi tepe fakeba petela ke chatti ba ke le su tsliya mu chedozo shiwi uko krata mi gola ke chatti bo bala ke le su tsliya do mu haunu ke chatti se ke tsiki krata mi for ke ba ke huburi anyo zaki suro nyo ba nu she thali mu uto ukhala ke sabe le tho upele ke shnuri ukhala ke sabe ni pu tsidi uke vito sidi chitiri ke zem hatsala vo de we ke tsa uto ukami tsana suro nyo pe se do mu ateza ke sa ke washi uko reverend tsli bu khori krata mi gola cha ke tsa su tsli do J office staff tsike bago nyogo banushi thalivi pastor Visato Hyoshe associate pastor Dizenino assistant pastor Sunday school Jesenguno Chadi assistant pastor youth Megozeno worship director Vimezo music director Visahu accountant Keviwell office manager Rafokreno Hyoka media coordinator Vitoto Sakri coordinator UBC Compassion Savino Ministry Assistant Powercom Jemen Ren La Longcher Golmai Assistant Ministry Assistant Powercom Kejiano Kulnu
Project Assistant the track Kenizeli Benho, Junior Project Assistant the track Kevisa Sakri, Driver Anil Kandulna, Kepe Hau Sape Legise, Multitask Force Milani, Jelasan Sangma, Naba Konyak, and Asang Taveri. Committee Mu Board Ko, Digon Board, January 2024. Tejao Vihenyo, Ako Hiso, Kiviacha Legise, Videhol Kiki, Vilal Hulie Chile, Ako Savino, Dr. Kezenile Piene, Viprezo Zao, Toso Pusa, Vilosa Sakri, Kiviseno John, Janio Teno, Luvitonio Meta, Awe Tsucha. Advisors, Nilako Peseye, Huzo Meru. Tepfoko Krotho, Zakenizo Kera Chairman, Dr. Puse Ligise Vice Chairman, Akokraho Secretary, Vireto Belho Joint Secretary, Akosavino Joint Secretary, S. Among Treasurer, Megosa More Music Secretary, Kivuel Takra Outreach Secretary, Toso Pusa Prayer Secretary, Megonhu Dolye Sports Secretary, Keri Ho Kiso Advisor. Tenuko Krotho, Bunyo Piena Chairperson, Rokono Kihyo Vice Chairperson, Elhono Meta Secretary, Adio Ziepra Vice Secretary, Avizo Kotu Treasurer, Nipekrino Ligise Vice Treasurer, Crisetuo Advisor, Nini Ligise Advisor. Cresaro Kroto Lighthouse, Megozano Savino Assistant Pastor, Deno Dolie Secretary, Justin Meta Vice Secretary, Keletono Hospitality, Kenile Zoki Information and Publicity, Rekilhu Rio Sports Secretary, Tejangu no Terja Kebikike Representative, Vitino Iralu Music Secretary, Keje no Kulnu Club Ignite Advisor, Viprezo Zao. Sunday School Department, Jesengu no Chadi Assistant Pastor, Asano Jina Tejano Nika, Kremeno Peseye, Petenino Sane, Vimelino Pucho, Kiaseto no Sekose, Detono Sacre, Rokovi Moore, Kevisengo Belho, Mumu Doli, Advisor Hasino Iralu. Mission Board, Akosavino Chairman, Victor Pucho Vice Chairman, Raviko Kira, Chozele Kiki, Medovino Pizo, Suto Sacre, S. Among, Keriho Kiso. Managing Board SMS Doyapur, Teja Viheno Convener, Swedejone Tucker, Tose Kraho, Dr. Swevisa John, Dr. Buno Legise, Megono Sacre, Administrator, Headmaster, Secretario Haralu. Managing Board Detrek, Viprezo Zao, Youth Pastor, Jesenguno Chadi, Janio Teno, Avino Savino, Kivitsme Iralu, Viketuko Chase, Relavono Iralu, Atunio Kense, Kenizenie Belho. Mercy and Gift Committee, Jesenguno Chadi Convener, Dr. Kezinili Pena, Keviseno John, Janio Teno, Keviwel Tsakre and Pastoral Team. Property Committee, Toso Pusa Convener, Tejao Vihenyo, Vilal Hulie Chile, Vitsu Vizo, Ako Savino, Bunyo Pina, Accountant, Pastoral Team. Hospitality Committee, Pasiliano Convener, Angel Meru Co-Convener, Rafael Hoka, Atoli Tserho, Nikono Haralu, Kelevino Hyoshe, Kedionino Teno, Levino Hyoshe. Development Committee, Nila Bizo Tserho Convener, Kehezo Rito, Japunguli Chase, Vikono Zina, Keviacha Ligise, Ketu Putsuri, Vilal Hulie Chile. Ushering Committee, Asieno Sacre Convener, Tilevino, Akoko Pizo, Kedo Pile Reprio, Viseye Nakro. Traffic Committee, Krodiho Kenau, Aseto Crosse, Hovidil Kweho, Measure. Flower Committee, Enipuna, Nibu Pongener, Avono Im, Dr. Nikri Nakro, Autula Peseye, Amuno Zetuvi. SOBF Team, Nino Pizo, Visato Hyosha, Reverend Dr. Ratsuli, Leslie Izeng, Vimezo Iralu, Megozeno Savino. UBC Herald Team, Keni Chano Mefo Editor, Levino Hyosha, Vitoto Sacre, Justin Meta, Lanu Viheno. Audio Visual Committee, Sesino Visual Convener, Vitoto Sacre, Vikepe Yoka, Vipreto Pusa, Renbeni Izung, Rakobe Haralu, Megotsone Doli. Worship and Music Committee,
Vimezo iralu convener, visahu, ketso seno viso, seketuzo haralu pastoral team. Zarno Krotho Committee, Associate Pastor, Pastor S. Among, Tosopusa, Tilivino Sade. ABCC Council, Deacon Board Chairman, Pastor Akohiso, Dr. Kezenile, Keviseno John, Awe Tsucha. KBCC Council, Pastor, Associate Pastor, Vice Chairman Deacon Board, Chairman Tafuko, Chairman Tenuko, Ako Savino. Zanyo Krotho Kratako. Nyo colony Pumoda di Nyoza Kishado. Visato Hyosha, Visato Kiki, Chazule Kiki, Geriho Kiso, Rokohele Kilina, Heno Zipper, Obe Kenao, Krohitole Rio, Seye Krenio Ville, Eni Puna Akuno, Jasavi, Ketu Kotu. Setono Socre, Akrele Kinso, Vihu Meyase, Asieno Sacre, Cresceno Zao, Vito Me Viheno, Akokraho, Ajabu Chase. Selhu Yalitu, c'est de Jonotokre, Nikepe Sekose. Yevikono Kitse, Vipresono Piene. Radio Sele Lusa, Mezo Chase, Tilivino Sale, Meseno, Anguno Zetuvi. Akoko Pizo, Nise Iralu, Leslie Izeng. Atunio Kense, Nibu Ponguner, Krelevio Hior. Dr. Kevil Hule Meyase, Relavono Iralu. Ketu Puture, Megolhu, Mu Atobu Meyase. Pastor Lanu Akum, Ozakum Parcom via Pastor Sa, wherever you are, you can kindly stand. Nyo Zaki Gashoki Huri Talidije, Reverend Ratsalebu, Kachati Sesado. Ibu Bejewe, DJ Gasabo, be Ugo Zelasidi Ubu, Gehu Haunu, Poliato Sala Volegivi, D. Hangugila, Muputi Hobia Gatsela. Ugo Kratagori Bejewe, Katodie, Groyobo, Corintiago, Geriu, Mu Romi Bolesunu, President Ba, Mu Gazahu, Renusadume. Corintia Gerkenie, Die, Musukrogo. Sirom Hop Progo Zoe, Gekrizani. Deri Rofu Wepozo. Ziu Lieto Re Gekrizani. Deri Nipu Wepozo. Mum hatori do ni deri sogonum ha bete cheya kazawe uke penyo vazo deri ke hupo buri se mevi religitula rofuwe ke kubie ze pressure wade Corintiago kerkinye Romiego kerkinye muke meje pie atsugawa wala anye donu hake hupo buri Nidono ke hububuri utio ule bezada modi pale pesulie tiu ke penyofa ke pele medzebie ke huburi tse pregesu hie seli nudi nikipuya ke krilamona temo potioe uzato ke kraba musuko pete hato ke mi premo setioe we ke krikeche ke krashiri Cristano nu mopuzo. Sidi me poe ke kriuze ke pre. Siromu ke me jiununu kakese hapro ke kri pre. Su siedze ke si hapro ero. U ke peleu dekize hatsele. Lieto ero su se lieto tsele. Su ke peta ero su se mie petale. Mie tahi tarhoke zero, se mie tarholi. Hakake zero, me prome voidi kazali. Grata get zero, serhidi tsili. Mie ngu me jege zero, unishedi tsili. Keteramodi mie krelie, hapete, hakesho, retzelie, hake view royale. Size zrie honiho. Kriya Gajatui, Honiho Kripile, Honiho Shu Rien Gekile. Nye Seribu Tatsada ye, Nye Nul Leme Balie, Nye Pu Lie Tse Bazole.
你现在那边你写巴祖咧，跟没写个自己里是个是黑咧，查西巴咧，木跟没啥个做法瓦皮咧，好哈，给朋友法地位给查子了。给可以个么啥，你不接好吧？一个接到。te nunu ke te jese diler sugar ba no sibawe hego ke te jero shogwa bu mudze lile ke se tsilije hego zela vorti che ka sa ho nu se ke so zomona no le to cha ke kri ge ze kribi hego tsidi hego bun le to tsavorle mu che tishiri silale ge vitibie 해고 쓰가발라 베제 해고 제기노 디에노 프로그레스 게미 테모하누 노 파프로게 크리게 즈비세 즈프부부게 즈스데 무해고부 해고 파프로스고스 세디 리에츠 해고 니바야게 즈라 베제야웨 저니부 해고 리토 츠게 즈누 노 그르타메 시리 베세스 Krata ke vibi hego tsidi krata subusubu ke hu tabaya geze lietonu ke kruhizea geze mu mapro sedi ni pu jova njapu tsege zunu ke krimin hezea geze hago petela beje ni pu no dichi me pe se ni ke ni me pe se nu me pe pengu gezo krata hago ha pe tobi hu bu liet bagezela beje we 디체가 사세데길레 호하제디 해고 그렇다 하고 가까 살라비세 zelasiyawe yepu nishedi lietsbayagetsuno no jasba uburi tajanguleba shironi pu jehova ukelununu heke hubu tajanguleba getsugola nzatseyawe dichehonuni pu jehova no piche kasa nunu kasabi hego ke hu tsese su sezedi no tie krata hago habu mijesu nunu su sidi ni pu jehova heke hu chataslige dio burhi ke krigeza lieto ke krigezunu ni pu jehova ke rienu thadi ke hu hemu chataslige diola no ugo se pezasje ngema soro fuke kubi ugo zje masi nginu ke vor masi mesageze masi zubie ugo zje Get puribie ugo tse ni pu Jehova. Semor ke sho har ke vi su service ugo mi pu ge tse. Ho mi utiu za pe tebie le tonu sedi le tsga ba chi ge tse krta ba. Ho mi ni pu Jehova utingu ge le su se sedi nu le tonu ni pu u za ke vi mi tse ba. De pe te ge zedi ni pu Jehova nke di za yeula ma tsga ba. 지우시로 니부 제호바 nke ts세시게 즈누 니부 제호바 니츠가 바호누 오 니부 노 베테고 세 베자스게 리츠디제 니누 프로게레게 미 니부 제호바 미푸리부 니부 우니바가다 시게 츠에 노 서리츠 베니스제 니부 우구부 호니호 슈르 케케즈 츠제 지우시로 니부 제호바 텐누케므 게니수스 세디 Lietseje, Lietotsabagadalanu, Nipu Jehova, Umhatoke Krinu Tsikhilemogata, Shigatsuri Tsatahije, there Shigatsu Mona Nipu Jehova, Utiu Zakapin Lietsagas Honu, Tejasu Sabu Nipu, Ulieto Honu Shiri, Jiushir Nipu, Umhatoke Kritsagatsugun Shiri, Tejabu Sogopetenu Baje, Uki Krupupogatsaburi Nipu, Lieto Mihakohala, Teja Rekurgatsu. Mugilie tseje ni pu Jehova mpe jewe ni pu no tie ni hekrtamie mi kribudi hesuru ke je hako habu ke hu fumu pie ke hu lie toke kriga zugo peta bagazala uko lanunu pake kratsukrilega bahigo sugo sara kradi ke tejibe ntseya mugo ke hula ni pu ntejeyawe ni pu Jehova dichi honu giga zubo tsubudushi parherge zugunu no chatake vi
가비고 쯔스디고 부 파르 겐누 시게즈 수리비고 도누 스스케니츠데 게제케비 겐누 레게즈 수스브리 우고 도누 바길레 츠지 무노티니푸 크르타 하코하 레토기누 헤케후 유비시부 게제 부츠 게쇼 타페리스마 모디 니푸 제호바 케후호하 르구세 케후부 케후케 비푸츠 케후케 누렙 케바케후 부츠디 니푸 은자 비시스케레 츠리지 헤고케 후미치 기제디 니푸 제호바 크리스타 자누누 헤고부 게제 부츠 리게바케후 부츠디 니푸 제호바 크에 디에 크에 테미에 크에 츠케 후부 츠리게 돌아 니푸 노티에 수누 헤곰 히치에 수누 헤크타 하고 세스 무헤케 후부 히치에 수누 비미게레 츠리지 헤크타 하고 하피에 츠라스 우콜리에 토고 켈후피에 우코 츠스 지운케 후호피에 지누 슬라스디 지수 크리스타 칼라킬루자누 차야웨 아멘 이거 발라리비데 Tisoviwe, chiedo di che pu lesson mezzidi che todie prosciutto. Ma che choco può nunu kere può. Ma che choco può nunu kere può. Putzigi chayu. Proprie che je che messa rofu che vor. Harry Theophil. A aleshe che riunu jisum hato teriako nunu chekeshe mumie kepeta. Pue che messa rofe ginu moro che shoki copie putio che da che lie apostol ko petashe wadi poze tigi ko che tan he che zo ze tushe wate pue che mejie che wasie pue ja hedie ko ritio che ta pelle molie kenje che ze zasi tatupie ukobu ngudi uke penyo fe che di ze se uko kipu siro puo uko ze ke baki ukobu pokinu prakesha ngukeche ketso Jerusalem nu febalye nu di pusha posie hauha nieko akinu sili ketauzo kekwilamone johanwe zenu zelu kasha mietse deri hasie jacha ba kemonu nieko we kemesa rofenu zelu futyo idi pusha jisu ze tigi koketa Sala uko vor ke nguliatatse, uko poki, nyepu no Israel ke di ka lashe ke tio tiu teme idi ketso. Posie, po utio po ke kose chepe ke ba tiko, mori po mese tukiko nyeko silil ho. Deri ke mesa rofe nyeko gi vor ke leki, nyeko ke ko nguliatio. Sitse nyeko Jerusalem nu, Judea pete mu Samaria nu. Tiu kija vala ketsori ajapu mie cheletio sita. Pue hau pushe ke wasie uko meho ke tanu poze sieta. Mu kimhu po shevor uko mhingu nunu poze felieta. Po si kota ke jeki uko mhidi modi tigi meho taru. Mikinye fe ke krase di haivor uko keki tata. Uniesie Galil mieko kia di nyeko tigi meho tazoga. Nyeko kinu poze tigi sieketa jisu hau. Nyeko po tigi ke kongu ke chem heidi po latsur zotio sisha. Nyeko pisha. Tisoviwe, good morning. Oh God. New Year service ungi li bade deri chedo muthie dioba tiche hono dioba kere tho zedi New Year greetings we say forgaba petego kelula sia chedo ke hukit sugaba haring musidi unitor mo mikekari chazu lesser protho chazu kamse dodi chuti zedi for ake hakepekro gaba musidi uniwe mo sizokamo kikru pokroponyo keze kere divor kersono kepekro gaba haring musidi unitor ogo poti tabade dei mayo botsoson bide tiji ka sauzedi musuli ro
uki kru ke mo ke krimi uki ki ba ko ke lusen ba la pette guri va yo bo sia thasa sidi ripari uki ki ke ba mie happy new year greeting se honyo ke lusdi ugo posede se le mo pette ko pesie bala le gide tichi haunu kershonu ke pe krogazono ke krotogazono haidi ugo ke ukitsu ke tsutsidi ke krotovo ke na voten na gazu ha uke chawe tido ugo ma to ker ker chigile zidi tie zulu felie nye zegele tibado mu haunu ke ze ke hupete ubu unyela chalina ba mu smodza a ke to di bo presido romego ker pengu teninu pugaza uke penyo fubu zaye chili ke tola krista nyeko zekeli tuwe nyegori honi ho zeleje isi kinu ke pushde Thursday Friday mu Saturday a unyezedi viwi mu techa eden unyezedi hakino baptism class pi balie hego kella ke लिए chari ke pu menyo लिए baptism sesie nipu ke kracha pocha ki diboga mu ke je ke hunu baptism pilidi ke hunu chprchagada pocha ki diboga ke chokro bori ke pulie mu suzedi ndu ke chaza tiunu unyeburi unye ke luja pu khasha sidi ke pele me vor ke ligo unye ze ke li so hari chwe mu chi do suzedi ke pele julu khabye unye chsede ndu unye ke choga shanu chahi ke chokro bo se ke chosha mu hawari sedi ja pu chsna ba unye kachibie Yesu Krista zega shunu uke puma kachibie Yesu Krista cruz nu kashawa gata so hari prasha sesie Yesu Krista cruz nu sigasha po krugawa mu hila sigata so hari pele metsali gata metsadi pele ligata so hari prasha thia winu unye Krista siji chagata zedi vi mo gacha Krista mu Krista mo we khaya gacha su ko ha sasal hogada so hari prasha ke huwe unye gi camera su ko hari chlige to unye diri prasha Krista ga chunu ko nyepo ukia divorce ni hezori ke penya fa bendo mu ke hu cha thau me jili ga to so hari prasha we mu haw hazedi unye che do ke pele zulu su hanguli de efesa ko kinye thafunu pugaja sala nye chiwe sikamo mie mori solhi me mode deri ke me sagoze kenu me che mu ke penya fa ki kunu z premier chete isi tie viwi mu eden ni haki kholi damo unitor unye keniniri unye sapra chape jabalyo mo chedo unye chutiti hawari zedi kinu badi puti hawnu kepele julu felede mo ke husunuri unye zelia we ke swari pushia mo vorgele ko pete babo uko ke zedi metsa unye la chalina ba mo sisiu apotela chusdo unye ke lula ke tezie khasalie ke hunu thia winu particularly how pomare thorwe me mu ke hulari pomare thorwe sala teja chabi unye ke lunu khasa unye ke kulai chalie unye ma thoma chalai chalie idi ugo ke zidi eden la mu viwila chakeli ti bo bali do me mu se sino a certificate kabi unye chsu do pete metsa ke zidi unye la chale do mo
pele kel hunu to ke he sa sa kada au han le ni bu ni decision pi ke liye mo pi ha ka sa bo pi ke liye wa le ni bu che ji ka pot ni pi ni bu he ko che do ka je ka no ready ni bu ka the je khabien se ya Aiden ke lula mo viwi ke lula ka the jin se ya we ni bu ke la ke liye chao si ke me zlie mo pi ha bo pi se di che do ke pele zlu ha pi ke le la unyelari uni ke kulari ke thezi pian se ya mo thi ha winu unye ke hunu ch probo chdi ke ze ke pe ko ke vonu ke huburi unye ke lulanu nthe jangu je ke huburi unye ha progolanu nthe jangu je mo unye buri ke pele ke hunu pi ha bo pela ka sha ha zedi ni pu unye ni siedi ke pele ke hunu luga zu nuri mo meze ke ko thoga zu nuri ni pu unye ni siedi ni pu japu ke vi me chdi lusil gi vino unye cross je unye ke lula unye ke kuburi tha jangu je unye ke lula ki huburi tha jangu je mo unye ke lula unye zemye ori unye zeke ko thoke chmi pe teburi tha jangu je nro fu bu nye ke suslie mo su je di unye bu unye ha pro no khabi unye ke chogori sidi ni pu ke di japu le thot sje unye ke lu khabi pelasa mo ke thezi khabi chsdi jisu krista zanu chayawe amen这几的 certificate 谁你只是到某个 battery 你垃圾打死的喂。điều ba cái hậu nu ước có trái yêu chỉ đó xe cái bùi lên thà vô cái đó sản điều nu pastor Nino Zoshiri mà cái chỗ có bộ thế thằng nu cái thốt địa hậu nu xe cái gì sao mo chỉ đó ri ước có hậu ha passage bị tiêu cái gì mo hoa sơn tháo ấy thì chỉ hậu nu ước có trái yêu mà gì đi mà cái chỗ có lịch sử nu ước có japu mi cái chỗ hậu ha cái bùi bị cắt sơn thà thế điều ba cái thô đấy mo điều ba cái thô mo thế là thô đồ nu điều ba hiệp ngũ cái bộ ba anh du calculate sao sao mo sự đồ nu có điều ba cái cái bộ sẽ đi phát cái cái bữa cái chỗ đó để chỉ cho mọi người putin ngũ cái cái nu trái hao ha mà chỉ đi có cái thô địa cái bữa cái nương nuôi cái gì cái cái thô vốn là vậy mo áp putin ngũ cái cái nu thế chapter 4 verse 4 nó kêu 4 sẽ 4 sẽ để xử lý rồi thế giờ mấy gì đi ước mà cái chỗ có lịch sử cái bu vốn là tháo về sau này cái hụt bụi xử lý lấy bao giờ ước cái tháo đi cái prevenio sẽ đây là như cái Bible sẽ vô bao rồi mà cái chỗ có 4 nó hiểu đi cái gì đi chỉ đó cái tháo đi hậu nó cái gì chắc có bộ mua hơn thà verse verse có mấy nhiêu đi mua hơn tháo về ước là tí chế hậu ha japu cái chân nó tiêu cái hết sao mà sao cái gì tí chế bảo vệ musulmano ước nôn hậu ha sẽ cái pula là cái gì đó nhớ có japu miệt đó you shall be my witnesses hậu sẽ đi ước team sẽ đi chỉ vào cái program đó ba ước mà cái chỗ có lẽ su mà họ sẽ đi rồi họ bảo sĩ cái liề su đi rồi Jesus Christa cái dù gì cái khó cái sự bùa cái bề mi bề tế bùn nó japu chớ mỏ sao cái gì su ha pusha mồm ha cái chỗ có lẽ sự bề tiêu mỏ sẽ liro Christa si gì mi go cái bề cái ri mi go mù cái hu cái ri go kim hidi se desasi cái gì su ha nguli mù japu cái chớ nó kim hidi cái bề mi cái ri mi go ai sa se delisi mù se cái hilisi mù se mi milisi cái gì thế giới su go nguli đó họ bỏ lesson cái chỗ lý do chỉ đó mà cái chỗ có bỏ cái bỏ nó cái bỏ hanu cái bên nhau phải ubu nó ra bút sớm mua cái chỗ số nó mà phải tê bie, vậy sớm mua cái chỗ mà phải tê bie, út số cái đó số ha, thế nó lesson ba. God has given us everything we need to be witnesses in the world. Cha hậu ha lesson đi, ugo chỉ đó cái thốt đi nó, phát rồi bỏ cái bùi nó tha. Sau đó nó ra bút mi cái chỗ being witnesses hậu ha. Se cái bùi nó tháo về, cái bùi nó cái chỗ se gọi là japu cái chỗ mezeu the foundation to witness verse 4 se haki
honguli do so siu verse dienu no thethagi mohosliro japu kacha keku the power or the strength to witness so haringuli do so sie verse 7 nu kerapu hagi mohosliro japu kacha hershya kajao the motivation to witness cha se ha ko ha nguli do mo ha ko ha se ke pulian thawe chakiriu verse ponunu se ha ki ngukile persawagatala apechedi pralal hode deri chakiriu liro japu gacha mjeu musu ki dibuga su moho ke ki jisu hilasi gata su hazo the foundation for witnessing is the resurrection of Jesus Christ verse po nunu se aki persali ro ko nguli do verse po nu pu ga hare theophil ale se kiriu mu jisu ma tho there ko nunu chiga sa mu mi ke pa tha isi theophilus hawa suboga hawa ugo luke lesu nuri mohosli ro verse chapter 4 verse senuri ngulie tet se fuya ka ja theophil isi de Papole Mosho Gazu Liro, look delicate view, move Hakachogolesa Hani Hake Kegazua, Ugo Lesa Mosho. Lesa the Hanik and Iniri, Luke took a Susu Hapelea. Sala, look, the Gospel of Luke, Mu ex Haniha Kegaba, Suha, Ugo Lesa Mosho. Luke Telao, Sevodi Hakachogo, chapter 4, Haniha Kegashiki, Tezil, Kevogaba Suha, Ugo Mulia. Mu Theophil how ha suboga how ha mohoga vogi Romie government no ka jak se ka zami boni he ka zo hari peleya musu ha puli vi ka mona po zaki ka za hauno look po address ka zanu tetche fuya ka jao Theophil iside most excellent Theophilus iside sla ka zami boni he ka zo hari peleya mo poe Jesus Christus silidi Romie sorkari no ka za se ka ba boni he ka zo hari peleya mu look to be hawa tsega jo suhaleli morsho alesha keriu isi luke musuli ro look gospel pu bade tu ga za hadza lesha keriu gospel su pu bade musala ke pusi puri look dilige view mu hakachoko lesha hawa ni hakke khiga ba su ha lesha morsho jisu ma to theri go nunu chega so mu ye ke pa tha isi jisu hato teriego nunu chiga se mumi ke pata po chae look diligi view nu gospel nu rio jisue pom hato chiga se sedde jebu ke se suha ugo leli morsho moses ye tie maka choko le sa nu rio jisum hato sasavo ke liye continue savo ke liye suha leli morsho sala ugo look gospel mu hoslio jisu pom hato sedde ke se the beginning of Jesus's work so see X the continuation of Jesus' work. Hanya haleke kesamorso. Verse kini nupu gaja poike mesar fagindu morga shopie potho ka dagili apostle ko pe thasowadi pozeti ge ko katan he katso je thushwate isi jisue ke mesar fa ginu poe apostol ko bu kidibo pumo shoshi kidibo tsumo shoshi ke suha chata kabie ke pelime ko tswagata suhanguli mu jisue podie thela thogunu hako hapu ke suhanguli we verse ke ninu ngula ke लिए po ke meji ke wasie po ja hidie hidio kata pelle mulie kan jaga jasi that to be ugo bungu isi jisu hilasi kata hawa metjidi poe se temi pikke ke suha hanutu ke senguli jisu hilasi kata hawa metje zo ga cha hawa hanu pellele gi vi jasi so hangu tu da zo ga so ha pusha Bible scholars ko puga ja jisu e mu ugo gospels ko mahoka sasali ro jisu e hilasi kata sie poe tigi kho kata mo jami creeping ke zie pungu ga so ha peleya zahidie tonu mum habo hanu lesa le kasa hanu how kipuga bag uni se kazo boliro the first witnesses of the resurrection were women
Jisu Christa hilasi kata ngugasha witness gasha teriat thogoliro tenumie mikrobo gaza swanguli Johann Mefer ponu Magdalene Maria zepu sie Mati Mefer te thanu James Nyojro Maria sie Salome mu Joanna gaza tenumie sia ko ha zepu mu Jisu epu gaza poe hilasi kata ha metz mechedi se mi pengu gasha mu ha daud ba mozo gaza suha ugo leli morsha mu haunu ugo verse kini no ha nguli we mu Jisu hilasi kata ha pojapu getsanu ugo la mudze kemeti thowe. The foundation, the sure foundation of our witness is the resurrection of Jesus Christ. Kidi bola sidile leviga iliro Timothy Keller poe polesa dabono the reason for God gaza lesa dabo tusa musunu po hai gaza dibo pusha. If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said. This where hilasiata zoliro popu gasha pete peleli morsho. If he did not rise from the dead, then why worry about any of what he said? Poe hilasiata moliro poe pugasha suko hapori launu no morivi. The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching, but whether or not he rose from the dead. Japu ketsuno mo kepele kelunum hapete hapo nu kekegaba hapo nu po sedese gaba suhaliro Jisu Christa hilasigata suhazo. No po kepetha digo ni amo moshi getsu suhamo. Deri Jisu hilasigata suhazo we getsu suhapusha. Ugo kehu library nu lesa dayo boba 7 reasons to consider Christianity geza Ben Shaw mu adoje gabagi lesa da suham hoba mu pue Ben Shaw gaza hawaliro kepelle Krista kepelle hau nu po evidence metz mechidi bagaza chathenie pusha mu thela thonu poe haidi pusha. If Jesus did really rise from the dead, then it would confirm everything. Jesus were hilasia 2000 oliro mapete confirm sa wade poe pugaza it would confirm who he is poe subushi suha confirm sa wade. It would confirm what he said po pugasho ko pete confirm sa wade. It would confirm what he did po ma thot sa ko pete confirm sa wade. It would confirm what will happen po sala sa ko gori pete confirm sa wade isi. Jisu hilasi kata how high u kepelle mu japu ketsunu mudze kesa thowe tedze bobu kesa mi poe kepelle mi poe Hindu mi Brahmin mi zevo priest pozedi kertsaba sidi unye kertsidi ketige bati bonu kepelle uwe Hindu Brahmin priest tu ketsodi no can you really say I am the resurrection and the life idi poketsoshi ar hilasi kata umu ke hiuzo di no pulevi me idi Brahmin priest ka tosoche mota Brahmin priest we yes I can say that apulevi idi pushe ru kepelewe poketoladi but can you make anyone believe that statement idi poketso mota te mi hauma puri pule mdeshi de no pugasha soha mibu pelele gibi so nginungu livi me idi puka tsoropo ma poli puli modasi mu Jisue siewa pokruwa di hilasi kata hawa ginu kepele mila medze ke ja thotsu mu japu ke chonori hawa ugola medze ke ja thowe Jisu hilasi kata suha japu ke chono umedze u foundation ke ja thowe sla chakeriu go verse ponu nu seagi ngusliro ke pelle melawe o ke lulu ke chnu mu japu ke chnu mudzewe mudze ke thoza Jisu hilasi ka tauzo. The foundation of our witnessing is the sure resurrection of Jesus Christ. La japu ke chnu hawa sedi ugo pele tumu thefudi japu chlevi mu chvo mochawe chakeniu verse dienu nu thetha ki mohosiliro japu ke chke ko kiduboga the power or the strength to witness, and that is the Holy Spirit. Fu mulia. Verse dienu pugaja pokinu pragasha ngugaja gatso Jerusalem nu febali nu dipusha jiswe ugo kipugaja Jerusalem nu febali nu gaja so apusha
Pochai posiji me go bo disciples ko hai tenu sedi kyovo japu chega zunu suhanu ugo chakri hil hoga zu suhari lelevi kegla mona kema sorrowful khashamo lo gazla vo mo lo gazla muslanu ugo bunu Jerusalem nu feli mo so gaza suha pusha mo pochai we kepenya fa ke dilie thonu japu ke cha le thwa honu kepenya fa rofa poe promise chega za wa samoli ro we le thot chli gen jaga zu suha le mo so slanu poe polklit po disciples ko bunu Jerusalem nu febali je ke zu suha pusha verse 10 theri ki sie verse pengunu ni go we kema sorrowful nu zulu fdio isi you shall be baptized with the Holy Spirit baptize gaza holy ro baptizo Greek media baptizo gaza haunu parba mu he go ha baptism class nu ke pusha baptizo ha pochai phamonu u immerse ga sam habonu u sele ga sa hapo city u immerse u yageli u yatsigili gaza su hapu mu salanu ugo baptism ke puga shigi zinu u sele ga su ha sele chigi sa su ha pelia denomination ko bo mori ugo ke peleu nu mi ko boliro zse sprinkle so wadi su se baptism ga le da ya de ke pele ke tho dinu baptism je pu ga junu ke pele baptism je pu ga petinu immersion how ha spre ga so nguli sala we ke pele mi liro immersion baptism by immersion how ha pu ya mu how ha pele ya mu ji su pu ga ni go we ke me sorrowful nu zulu ftyo ke me sorrowful we pet ugi word chi da ga do su ha pu ba de to be immersed in the Holy Spirit how ha pusha ugo kepele baptism Holy Spirit kemesar fa zepu gabagi kemesar fu no zulu kefa how hari se mikrobo kepudi keti ke sadaya baptism of the Holy Spirit mo ari theology progabagi seminar no gabagi how ha babo ke vase ke zo tsa ke ramana aproga je tetsu no liro kemesar fu no zulu fa ke zo ha puse mususe pe thari se kepele mi chigele siezori kemesar fu nunu zulufu mo shoge za su hase beta se ke za bot ma su aga vese ke za ti boze ke se deri ke thodi no si met se ke li uliro Jesu Christa libi u ke la ke li u se ke li nye kemesar fu we u givor ga ta su ha met zo sala ke pele me grobo puya pele ke li si zo shiri va ke niu kemesar fu zulufu mo sho musun hinu ke masar fu ke ko ke thon gi vor ya ga su ha pu ya de su ha ke tho die je ke thar ga su ha nguli korint me ko ke riu ke ni ne nu ke se ha ki mo hosilio su tuai u pette esi ke pele mi pette pu ba de po le pu ga ja u pette juda miri greek miri mi die miri ke mo miri ke ze mo po se ga de la ro fu nu zulu fu prele de esi mu u pette bu cricket or football khashwade isi pette juda miri greek miri media miri ke mo miri or fununu zulu for prelide isi we were all baptized by one spirit into one body how hametzo sala jisu pele ke le sizo shi vake new ke ma sor fununu zulu fala mo sho ke zo ha ke tho deze ke thera ke u go lele mo sho verse sorunu jisu em hapo ke chola ka sha CG me ko jisu CG me poe phapo sidi poketso la final question musuli or nyepu no Israel ke di khalase ke do tiu de me will you at this time restore the kingdom to Israel idi poketso hazo zo shiri ketso ga za ha se jisu ketso wa ga da ugo teje mo hovoro muli do mu Jisu si ji goliro Jisu e Messiah utsudi Romigo ke konunu Israel migo Romigo ke we ugo ke khagaba ke konunu Israel migo sprisgedo Messiah voring he idi is si ji migo mu Jisu si ji migo mu jidami mi ke kari si di le deri Jisu e ugo die ke laga zunu hakimi Potio poke kose tsepiga ba tigo mori pomese tuki nigo silo isi. It is not for you to know these things.
ugoi Jesu ka zo kedi ka sabo several shakado pati su ha zodeme they were preoccupied with the timing of God's coming and God's kingdom. Deri Jesu go ki puga it is not for you to, that is not your priority. Ito so hapusha ke klam no ha ko e ke penyo fu po thyo ke si zo chala no po ha ha pu me tsa po thyo ha ko ha ke si zo deri Jesu go ki puga zo le so go ni go priority su mo de verse 10 no puga zo deri ke me sa fa ni go ki vo ke ligi ni go ke ko ngu le dio ni go priority li ro ni go si mo sho ga zo li ro mo ni go ke zo mo sho ga zo li ro how de mo su li ro ke me sa fu chaba mo li ro ni go ki vo dio mo su ni go ke ko ngu le dio isi le tho ga chnu ja pu ga chnu mo ke lu no priority we Jesu ki dibo dio ti bo la vort do ga ke zo su ha kim het do ga ke zo su ha mo suko hai ke penyo fa thyo ke sizo mo ke lu no poti ke graza ke penyo fa ubu unu no morivi ke zo ko sedi unu no di uti u ja pe kabada ya dei Jesu e pu ga za le tho ga chnu ke ma sa fu voro mo pue ke ko kha kha pi u che so mo su e ni go priority we ke zo so pu she mo theory u go su lesser vi ni ke ma sa fu ni go gi vor ke li gi ni go ke kong li ro li tyo si che ni go a ja pu mi chu tyo isi hawa ugo dio mo hoshili ro azza kha ke shepo hi ge zunu pu mo deri bet deri ce se mo sho ga da su ha pu ba when the Spirit comes on you you shall be my witnesses. It doesn't say when the Spirit comes on you you should be my witnesses. Ce se mo sho bi de ge zo mo suri ba zo deri it is a natural course of action. Dio mo ga shiki ke me sar fu ugi ba ga tamie vo ga tamie pe ti zo shi le tho se mo jo ga da su ha bu ba de si ze ni go a zo pu mi chi dio isi se le ge vi de se je ge zo su ha mo de chi dio isi pe the Bible assumes that everyone who has the Holy Spirit will be witnesses. Ugo Peteri Billy Graham je se siba mo Billy Graham je puko pia pue le thotse ga bagi at the peak of his career Koreanu 1973 je mie po crusade bonu zo cha mie 1.1 million vodi ke huli je stadium ka jabonu Seoul no Koreanu pacha mie lak kerpo stadium bono vor ke perko ke le people attended ke so apuya kim hide company chali se simo de theje no sigili me 11 lakhs vodi ke hu ke le so apuya mu poe po japuk at the peak of his career this was his testimony poe pugaja nothing thrills me more than seeing the Holy Spirit at work in the hearts of people as the gospel is carried into stadiums across the airwaves and around the world. Me tenye me lak for tetchaka za ko no ke penyo fdier na lidi ukha ka sala be ke penyo ftsigi po pugaza pokini thosa ke me sara ftho temi go nu hsidi temi go artsigi su hazo we ke so apusha mo ke me sara fa samodi we japu mi chili genza mo ke me sara fa baga da mi pe deri japu mi chmo sho ke so hari leprosy ke verse thanu Jerusalem nu Judea petenu mu Samaria nu jiu ki jvala ka cho in Jerusalem Judea Samaria and to the ends of the earth hanu po progression bo baga so less more so ni go sibada to mi ke kai sibada to deri go lelasun ga ju li ro po progressu Jerusalem Judea Samaria mu ki jvala petenu is how ha mo ka sigi interesting se ga jo boli ro po progression how ali ro verse 10 puja deri market chocolate se petenu how ha chega se这个是说我哩这个是一种么的吃饭个是说哈我哩我说哩咯 chapter 1 no chapter 7 个做那个这个本no 10个做么好是哩咯 diligi vi we Jerusalem no
nunu posede chagacha mu hanunu japuche ke liye jenguli do chapter 1 to 7 the gospel in Jerusalem. Sasie chapter 8 to 12 ta thanu kya ke ni ki mohosili ro the gospel in Judea and Samaria. Judea mu Samaria no deligivi provo ke liye jesu hanguli. Sasie makachoko ker sennu me fe tha Acts 13 to 28. It talks about the gospel spreading to the ends of the earth. Musuli Rome no vogeli so hanunu wele levi. Sasim habo at dodja gabagim habo ala interesting segazamu segazo boliro Jerusalem jiswe Jerusalem nu ikeshaki Jerusalem nu liro jiswe Jerusalem nu Golgotha nu mebu pugu kriwa pugu kriwa pope chudi pugu kriwa tetsu nu nyego ajapu mechudo idi jiswe pu si Judea tetsu mohosliro jisu japuche gavunu mike kari po meligawa tetsu po gazuha ugo Syria. It was a place, Judea was a place, a region where Jesus' ministry was rejected. De jisu puga Judeano ameligawa tetsu go nurinyego ajapu mechudo isi. Zia Samaria legajigi Samaria liro ugo temi kerigaja musala Judami la liro Samaria tetsu mesamo gazu halia temi kerigajala mesage momie gazalia de jisu puga Samariano nigo von ga momie mesamo gazalia gaza tetsu go nurinyego ja puchudo gazu hari puga ugo lele mosho musie kizavala ga to the ends of the earth musuliro Judami la liro Juda ke momie Gentiles mie se mesamo gaza or he kri mesamo musala Juda miro Juda ke momie ze kiri gaza sunayamo deri tetsa hago petenu japu mitsumo so gaza so pushwe hawa ala ache ka sa se gaza botsa Jerusalem jisu gukri ga wa tetsu no so shi japu tsmimo tsmo so gaza pusha Judea pojapu meliga wa tetsu no ija putsmo so Samaria mesagamo tetsu idileya ga jogo no ija putsmo so mukijiz wala katso ja putsmo so we ugo la liro kidiboga ugo Jerusalem liro kehira dil livinya kela mo Jerusalem liro Israel mi capital segabala mutsovor ga zala kehira we kebara nipu japu mi tsmo so sunu keriato tsmo so Judea liro ugo Nagaland state to lele rivinie Samaria igejigi ugiri po hi krigeza themie uzanyo mie u neighboring states ko Assam livi Manipur livi techa haigezu kono ugiri po hi kriza gaza themia ko kiri ja putsu morso gaza swari lele vinie zia to the ends of the earth gizvala gatso muslanu kapenya fa japu gatsu kanu we ki kira bo bashi sunu no posede chaga su hameye deri petinu po japu tsu morso gaza ke suha ugo gibawe mo ugo donu jedo japur naga sha ido chabamoliro uke hu suchdi techakere sebono vo missionary sudi vo do gaza podo chaba ke hu bori pola chaba je uke hu nunu me bo haidila parkele mission nu la parkele po mare throwe mo hawahari ugo chike buga bauze ke khebazo ye von ke momi ke mo techara ko rivo japu tsu mo gaza suha ke suha me zidi po to sudobawe sala japu ke ko ke me sorrowful zo mo suhagi no zo ugo suhari leshake just say mo telao verse 10 no ker po king ugile zapu ke chunu hase ga jaw musuliro jisu lavro ge the motivation to witness and that is the sure return of Jesus Christ verse 10 ki mu po shvor ugom hingu kinu po zefelida isi a cloud hid him from their sight kimhu hawali ro ugo catholic ke bu nu prelega ja silega ja diesu hase zo mode she kaina glory isia kimhu sdige zobo ke penyofa presence represents ke situi jisue suha givogata mulia verse 10 ugo me hokat hanu possessieta isi ke posiji go po mo hoba zodi pose jogata ke penyofa jisuse jogata suha pu mo jisue haidi to ke suha po significance po batuzo
Pue jadi toda levi, uko kima poripu mudi jadi toda levi. Dari uko mingunu tioga sha haliro. Pue zhe uko ze basal hokata suha uko bu met chidi sigili suha we. He could have vanished and gone, but the fact that he was taken up to heaven, taken up from their sight, signifies the fact that now he is no more, but they will continue to carry his work on earth. Johan kera suru teni no pugaza siri anyagoki de to pushido a tyoda gajawe Nicola kevizo kekla mana a tyoda moliro tu ke pelio nikoki volilo deri a tyoda liro a puke tsepye nikoki shityo isi jisu tyokasha hawanu po tyoda zo shiri kema sarfu ke tsese ke to suha promise suha chisubagata suze ke kebawe verse care mo care ponu haking mohasana ba mikenie feke krasadi high vor ugo kiki tada uniesie galil migo kidi nigo tigi moh thazoga isi mikenie feke krasadi tigi dilimi mikenie gezele lebini migo boliro mosamu elijan he gezo sohari leya deri suha no puzomo deri tigi dilimi mikenie vordi Jesus jimigo ketsodi. Why do you stand gazing up into heaven? Kiri nigo tigi moh thazoga. Musuliro. Jiwe Jisu tyogasha suhazidi ugo attentionu kapie. Jisu pugashu nu vomo chokata suhale liviwe. Ugo tigi moh bazoda. De hanye pugaza moh samori vide. De jiwe nigo tsusumo chokazu moh lichi. Keza suhade. Musuliro Jerusalem nu vodi ke me sarfu feli mo shokaza musunu nu japu sedes mo shokaza suha we nigo kinu poze tigi sigata jisu hao nigo po tigi ke kho nguge jem hedi pola zu tuzo. He will come in the manner you saw him go into heaven. Verse kerpono hapu jiswe lavor tuzudo keto suha ugo keto dinringule muhago ha keto di ke krinori pu zovagasha japu di ke krikono pu zovagasha suha ngulewe musuha japu ketsuno ugo kemer suhawe. Jesus will return just as he left. Slapo telanu ugo ha haleshike poe temonu tiokeshutwe po temonu lavordo poe kengu chdi tiokeshutwe poe kengu nu lavoro po siji kom hojunu poe tiokeshutwe po siji kom hingu nu lavordo poe jabye ke hu chdi tiokeshutwe poe lagavon he jabye ke hu chdio kacha suhari le liviwe. The motivation to witness is the return of Jesus Christ, the hope of the return of Jesus Christ. Japut sekasha mori japu ketchunu hese agasha ketchaka jausa jisu kunye po lavrogedo ke mirror so hawe. Sala A.W. Tozer polesa dayopo to preparing for Jesus' return. Mu hanu po pugaja when he returns is not as important as the fact that we are ready for him when he does return. Po dio titugi lavrodoga ketchu suhakiri po kavonye udo tsidi po febagili suhamiye kowe chase hago asidi ugo jido mi po ko uto tsaka sasake japu mi ga chunu kiriu japu ga chen madzeu musuliro jisu hilasi ga tao take niu japu ga cha ke ku musuliro ke masarafu seu mutelao japu ga chunu hasia ga jao musuliro jisu lavro ge dio ke meruwe ugo peteri vayobo si zodi nipu urtsagasa suhaledi mu dihakoha rkradi ukhaga salabi ke penya fatsigili tibo chudame teri ke zedi si zidi ufaka sala kele mu puti hawa zedi udo jri chlie idome.
kreni pu yego ndie ke pu gar nu no her chaka saga sa pele di intezia je do herne gele tuei zapu ke cha madzeu jisu hilasi ga tau hebu si mu pele tudi zapu chje zapu chga zunu ke ko ke masara fu how ha se mu how har bi sidi hebu zapu chje zapu ke chunu hasia ka ja no lavro ke to camera su hasidi hebu camera ka ja tho sidi zapu mi chje ndie herne gele zedi lula ka vonu mu lula ka phinu no he mi popo ga cross di kern mi er bi zo kamo cha zelie ya cha themi hebu chji hego haidi ker ka cha se ga vonu no he mi popo ga cha er cha selie he no pu selie mu poti of the home hori jala sagile chji Jesus Christ za no chayawe amen amen ugo chidi ni pu ker ka cha 세보 가다 쳐도 뭐 레토 쳐도 가 바고 니고 베지리 하게 콜리도 뭐 고린미고 결보 메페테니에 누세라기 부가자 설라 게 후보리 보투 츠모디 니푸 니크다우츠 모리 포히오 크리로 보 니푸 모 무포지오 기자티 조다티오 이시 설라 게 후보리 보티오 포리 레멘뇨디 니크다 수츠 모티히수 크리지 게글라모나 테미게 후보리 니푸 모 젤레멘뇨모디 츠 모크리로 수 우티오 우게조 저 무크리다야 하할라니 고도누 미케크람 하츠 무 메지바 무 호미웨 시리데 이시 우부 우파카사 무토카 쪼카 사디 니푸 케크라차하 세모셔가자 수 하푸시웨 게토디누 งู라게리에 하김히 스시에 포티 쪼볼레제 보에 베타게리 고제 하츠디오디 게발리에 시디 포 시우고키 아 게메제가다 모즈 니고제 제가봉이 하우 니누 토르보조 게글라모나 아니고 기쁘듯이도 오케 번역 밖에 디누스 지vol리게 모체 아마 기쁘리 니고제 하우 지랄렌 호게달라 시다 게토디누 무길리에 보니크다 츠빌리디 오케 번역 펫세시디 비치비에 우고 쩌셔 이시 게차츠리도 게크리니푸 게고 언르카디 니크다 하우 지게로 티하우누 노에 게히니 크다우 조가자 프라이어웨 노에 여러퍼 와츠디 헤부 미기누 메틸리아 니크다 하우 비치게 서제디 인게 크링우 게 메제키 데리 수시 러크라이어웨 노 헤고라 게 메지에 찌게슬라 안체야 인체 수누 니크다 하우 찌게즈누 헤고부 츠푸 누조리 무라푸누리 메티고게레 츠제 무 니크다 하우모 자스제 지수자누 차야웨 아멘 게토디 누무길에 서시에 포테 히오리 치빌리디 자스디 카피에 오고 츠서이시 게차보츠리도 게메사니부 헤곤 제스누 데히아호 크리게즈누 너비 게히 카시야가 저르카야웨 노에 게 조바시야 노에 게리가 토카시야 기누 게 크리가 토 보야 헤고 코베츠하오 그디 어디도 저치길이 하우누 no hegola cruz ginu nzipe cruzidi ke meje jigasha himi pobuga zubu sika salaji no te ya mo jasdi hebu cricket no no ke meje ga zawa har kadi ntezien shoji jesus on chayawe amen
ma boleh ma mojo ke tu liro kristal libiu ke la ke liu chili ke mogo mori penyo ke sali ke momie ke ka cha hau hat se mo sala suhari lebaji ke hu bori ti hiu mu ni ka dau mu li liro CZD uchu banunu uke chat chali utu ufa ka sala li ke penyo fa ze ke chsa idi ke febali ji Fega ba tiu no zu shri ni pu ze gar cha u tho fa ka sala idi ugo ke ze u do zu chili di ke kra cha se ke le chu da we pe sonu homie ni ka dang mu li ke mo ba lo me mori pe sogi homie ti hiu mu li ke mo bi ba lo me le pe krono homie ni ka da mu chu li ke mo bi ba lo me ni ji hya sri vi si ta de
palume ni ji ha sari vi moi ni khada nguli ke mo mi palume hu bori u chu banunu ke chatsalie ke penya first salie idi udo je chigile pelewe ke thodinu pugaja hawha tiginu ke ker nikhadauzo lepie chiche hawha amozo isi pete ke methadi nikhadau chili damo tehe hawari ne golanu krugabar aziola diechi di khokelie thejo ka sauzwe ni go how grip preje isi ugo pete ke methadi ti heuri krile do me ke to dinu pula ga je se ugo chali bo chsidi ke khota isi pete ke je se thali di chali thelao chlie se sine ugo pothela chlie do we pete ke je se thali do mo chali krta go ugo ta su do
ke penyo fu nu neu pue ke sien nu u ni pu jisu tsu pri la ga shu te ko ke fe ga jao pozie gi nu ke cha chi die chi de ko ke liu bu ma ke hu bonri ni tsu pe vi chi se le siro ni po me do chli dio mu jisu krista gi nu ni gi pom hingu gi po niu chli di ke cha che krista bu za ye chi ge liu chi bo nyo mu ke me sar fu za nu cha si awe amen te ko pezie bala li di ke pesi ge ti bo se le di ke khole do we ke ri u li ro u go ndu se pe ta ga je me di table calendar bo se par ba mo table calendar how ha ke hu chi le li ro ni ko tu pa ga ji ki table bo nu je ke ba du ga ba so anguli do mo pe te ri how ha pe press je copy bo li ro 150 rupees mo ni how ha kripie ni thon ni lari mo mi tsu se le ri ho ke tsu ri pu je u ke hu program ko pe te tu be ba mo u tu program ri tu le gi vi the chri ba mo table calendar yo ha krip press je chazu pa ga ji ki nguli do ho ke ni oli ro u go SOBF registration tiu lavor ba de sala ni ke hu buri school of biblical foundation how ha zen ba ro the za se he go staff ko ki hu buri tsu ri vi February second Saturday unu class theretho se de la do sala SOBF registration se de ba de ho ke se ke pe CCA se oli ro so dununu se de ri January 22nd ka cho dio ba do kinila he go le thogo full time staff ko chuti ti bo ba dio sala suri se ke hu pe CCA mo how ti unu office khada dio go meeting go se se ugo fellowship ko so ba zo do de office zo we khada do mo suli ro so dununu se de ri January me fe ke ni ka cho ho pete ko pe zio